Tahu, tahu pak cepatnya. Ya. Jadi tinggal ini. Tapi ya tu salah setang aja nata salangin sebab pura memang mau napau. Dena pada ko dena pangataki wadingi kabaratan. Tapi napa dami qala rabbi pun bima agwaitani manassani asolangakku apusaku digaga dampatan kuy. Ya. Lau zayyinannahum fil ardi wa kuragai pekui carana atatta natolima sipa sigilingan anu madeceng dena jampangi decelino sikik. Ya. Jadi mega tu sebab apa kuragana tu sitangi mega tahu ko decelino de asun ni je tapi ko deceng akhirat sila nalame mandi ya. Walau gawiyannahum majma'in wa kuragai walaman. Jadi nak kuragai mana itu? Ia maladai nak kuragai nomor sidi ia tahu tuli murusungi agama. Yang kedua ustaz yang ketiga panitia masjid. Yaitu malah nak kuragai. Ya itu tahu dia kada masjid dah kada ajar rasa di mulom manir narangam muyar. Jadi dia tu dia jampangi ko tahu dia tu nak beri jamak tu dia nak jampangi bi. Idi tome tu malada nak kuragai tahu si mata-mata pai. Jadi aja tahiran ko tahu kai televisi atau tapas HP tenak Allah mana kemakor. Maka ia macange angka pak gangkana tapi ia bodonge digapak gangkana gara-gara tahu maca nawat di mak bodoh-bodoh pas sabarana iblis laknatullah. Itai be ustaz tuli bibi pilih santrin nak kumiru Jawa dah kai mai ngak mo gaji ustaz sih. Ya. Magi ia memang nak kuragai balisi. Ya memang. Ya ko ya mau tu hindi na ajar mo jampangir. Mo war-warum dibuat to. Ya. Sinna masabe kare. Makare pong Allah Taala illa ya demul limane. Ibadah kamin humul muhlasin ya kuataku mas simata mas sempaja karena pong Allah Taala, mas sapari karena pong Allah Taala. Panitia masigi karena pong Allah Ta'ala, imam petugasar karena pong Allah Ta'ala, sila da kumualay mo mudasay wa dampangato mo dinalinga wali palana kasina tu kusimata ni karena pong Allah Ta'ala. Ya. Jadi itu ko magpasimate karena pong Allah Ta'ala pak tayo bisa mo tu taplanyo nyuci di dan iya bumupas isang kapi qala haza siratun alayya mustaqim tausimata lolongannya apa tiropole ripong Allah subhanahu wa ta'ala rimonri purana napalayolongan alina pangkau kamadici. Jadi kumelo ki lolongan apa tiron napole ripong Allah ta'ala ifallaha yatfatka tapalayolongan ngijolo gok napurui pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sebab kunci ya komelo ki lolongan ya selama katonga-tongange si mata karena pong Allah Ta'ala ipake mak dape ripong Allah subhanahu wa ta'ala nawat ding ilolongan riona apa ya komario pong Allah subhanahu wa ta'ala minta ki dena mangking ipasilolongan dosata si bawa amalata magai mariowi punna alange lululis. Alhamdulillahirabbil alamin sini na papuji na punay pong Allah Ta'ala pun nalangi lululis. Ya. Makanya Pak uparing ngerangi jangan pernah
merasa memiliki. Ya. Baineta lagi hak pakai ini. Mau matangani sila pe na melo punna na malay beki malay. Nasabatan niya memang ini punna. Ang kamoja surat kawita tapi denya punna ipoli. Magay lillahi rabbil alamin punna sinin na alang elololisan. Pung Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuknya mata. Pelimatan rengkan apa? Coba nangka pasanya apa pak? Ay nuliga pasa cauroi kapa? Karena kepasanya apa kurukuni rute matawa siap pulang melu milau. Karena nadapi matu waktu mu mate lo menu aja tambahan aja mu mate. Ayah kau tahu sogi nulis tak pernah di 10 tahun. Tapi dia gagah. Layak stahiruna saatan. Ia nadapi purna patantu pun Allah subhanahu wa ta'ala. Jokan. Jokan. Ya. Ternyata mak bicara ke masalah matingan. Iya ulangi pak iya. Aka 20 ke apa matasya. Ya. Enang sona bawa dalam 1 bulan. Dalam 30 bulan 313 kalinya. Akataluratun 10 talu matasya selama 30 bulan. Ye ulangi cuma 24 kali. Mak dupa-dupang. Tapi rata-rata ku aku tarangi megai maloloy naya na mati. Megai maloloy naya apa atau aku tarang? Siaga muruna nakada siaga mdakwallah malolo sinanya. Siaga muruna nakada siaga apa ustad Allah malolo sinanya. Menyili-nyili karena kamu wita pada tawak. Asinna masa bekade kecuali kasih di kampung Wondria kedua kalau CD siaga muruna pak tahu matena kada puci dia di dalam mata aku marang kamak bicara puci teh aku tahu betul nama tolak dan nih ya. Sini nama saben tapi alhamdulillah pura karun tu si ditahu pak upaki pengajar leku ya upaki pakai ngali napak kurun tu tahu ratu tongang asak barakan na tarima tonga pacubana pengalata magai wakada buku-buku maninaw lipat tapi denang kana lapat cak gamu dene windru buku-buku utananya maga ni tanah malasa ya nakada 10 nisi di tahun tabayangkan 10 nisi di tahun malasa denang kata runtu masisa na tarima iya na yasan iya ko tulad tarima madece papetotore pong Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah madece so apa terjadi toto were warkepa purna patantu pong Allah ta'ala jadi besa tu masilah surat teta terpa nomor sidi pada lengi tapana nomor 2 pada lengi dalekna nomor 3 pada lengi sungai si di moro indok si di mo ambo bisa to ning kamano ko dan we ya to majaja tapak yo to kundu dalingku tatarima maniji bawang makanya nigi kita mulai si mata karena puang Allah taala aman wa amilus solihati mulai tarima madeceng pape totona puang Allah taala na to lima kuraga lolongan irona puang Allah taala iya na tu tau mamma tinrona wal akibatu lil muttaqin yana tu tau mica waca gemu ilalanna acap purang amatingana ya yana pada siapa insyaallah ku para makuni bate terlalu desing ya tutu na pasiruntukan pong Allah subhanahu wa ta'ala dena mungkin ati macino ya madapperi pong Allah subhanahu wa ta'ala si mata karena pong Allah ta'ala ia tutu na pasiruntukan imat Sri Mondrina pong Allah subhanahu wa ta'ala narima ko na naro ilalana korang itu pa madu ya.
Iya mananna sininna napalatukannya ipong Allah subhanahu wa ta'ala untuk ipogau ya ko matapak moki dega mawata dega termasuk sempajak berjamaah ya iya kong katau de naraji mak berjamaah pa kami pas sabar pak dega mawata ya mawata sampai masyarakat sininna na parentangnya agama untuk ipodeci dega mawata makoto problem sininna anu na tenge degaga ipodeci kui pugo kada tawi nyama pairi tayano taneto anu halala na jama iya lihat saja nanti itai mat capur magai purana patan tu agama ya nerima kona naro kuncina pakasingiwi asisumpungata lori pungalla ta'ala pakasingiwi asisumpungata lori pada terupa tahu iya ko siwali mitau le mulai de panasimata karena pungalla ta'ala walaupun de gigagalap 40 di atasan ya iya kon katau makanya sempajanna makanya beri jabana tapi siajajarannya wabali bolana sumpololona de nangka namattu atinna tu sia menyemangan ulina mi pakasiwengi na jama magai yang camemen ni isnaini la yanzuru Allah ila yaumal qiyamah katir rahim wal jarusu kadai namita pada matikaku dua tu tahu desi sename lupung Allah Ta'ala panjamanya mengesuri mundri kegero tahu sisa lay bali bolana ni lorang ni meja tepat dengi asumpulolona di nangka nasi lor medici jadi mana rasa kita makanya ya kodene rule siak dampangan ikon kata ye wasi salah ilallau daw ngiri pong Allah Ta'ala ipong dekasi usianya bali bulaku tawiring disingan tawiring asalamakang tawiring dalli halala pada toha wacinanya kadai meleka dena siak dampangan tapi lemak paatinna rata-rata tuh pak kuda yang sianu silor ngi meja. Jadi pala tuh memang itu dia tuh gak sasarana serimondri. Maka dah agak aja ega urangi de tahu lagi ya. Bahkan nagiling Nabi Ta'ala ubirikum bi afdala min darajatin. Angka tahu lolonga deraja serimondri de nokko sempajange naruntu walaupun sempajange pak goncin sini na dicinge de nokko puasa naruntuk walaupun puasa termasuk pak bukana surga de nokko sakka naruntuk walaupun sakka baraka kenna waram parata pak bura rautan masyaratina ipalete ki siratal mustaqir kan cabilla ipatam ki surga kenrepe naruntuk okui nalana sarap pasipoji witau sisala acana subuh jana siji salana kanjana tu agama apa ukir narutu jadi itu dia Allah Ta'ala innali rabbikum fi ayyamin dari kun napatin la patarada megalada ya mega walaupun kuncina as-salatu miftahu kulihir kisempajang nataru pun Allah Ta'ala pak kuncina dici ya digaga pak tarayan itu sinna masa bekare wolingi pemang ilalanna tutung lino tapaye nomor sidi belo manangi medici dia gaga tahu dia namanya medici ya kong katau makara dia toh yo me medici law ni gere pasa uluna tanama pallah malasa itu belo manangi medici
Cuma batewe pikiri kide cenge pada lain. Engkau tahu maka de ia na mega na warampara mega na di ma di icin. Ya. Dia tahu dia isuri ruat ding isuri yang kedua maka dia nyaman. Ya. Ya ku mega idui kung kami yali tak pemali bawang ya mi di den to mega dina termasuk mu mega ku sabaraki. Ya. Jadi yang kedua maka ada iya na mega na dina madecen ni aga na gunana mega di takulino ku kasih sikit na ku mati. Makanya akalangi minato tahu. Ya. Engkau tahu maka ada ya ku madisi disimuki madecen ni pak. Aga je orang perang ku malasa. Ya. Ya ku madisi boy maka maje lun rakyat daga ka. Lunra termasuk aga na gunana tu lima dising ikulino kullu daun dawaun mati pi na tu malasa. Ya, mati. Apa yer dosa polasa. Ya. Engkau tahu makada aide asal malampi sungai madicin. Cuma nai pah pitte te kira ke mulak bir warang parange disi disingan ya lampi okoi alam per sungai makai. Ya, mitaki pokok DC. Ya, megato itu bahkan megato dia pak guru pengalaman. Tapi aga gunana tu kisiratu takure nak baraka sungat. Ya, makanya oki sempajangin atar pengala tala pak guncina di sini. Sini masuk mereka dari tai gare di sini sempajangin. Ia tu sempajangin pak para makokwe. Ya lupai tulino, ya lupai. Ya koko kilala masige ya lupai tulino. Kalima se susiwan ni pak guru ale malupai lino. Ya komelo ki mate taule mi malupai lino berarti pengala taala tingerang deta masih samate. Deta masih samate. Magai apa mak guru memang ni mate kula sempajang. Ya. Asilnya masuk bengkadere. Mereka wajar maya angka naureku anak nasapisaku sogi pak mege kagana ya iya naureku tungkat so maka kan jadwal nama terte seko aku subi moto kak minu kopi wah pelok diga sempaja yoki kro pura yero lauka lari subuh. Pura yaro loka manga torok barang, pura yaro kiringi, pura yaro pasuka di, pura yaro loka celengi burung toli pura yaro gangkana dijaga waktu masam pajan rena kada imundri pietu takale milo, wosha uparing ngarang ini man nih. Macano ada yang pada makoko nure nadapi si di waktu ia komo micumu deto mule mamma ikome komaten kami manyokoi ia natania pam masih boleh ripuang Allah Taala angka pat tujumu dia digagalalan manang kamu cepat ke sempajam ai makalah si mangalele ko sempaja curitangi ia ku bisnis mencarita deh si patumpu tu ko mola tu subuh de torang cayu tapi upan nam palete cerita lo masalah sempajang tappa mangalele caulada waktu na malasa melo ido troe goro itigarona na pulai salah no lai nandre si bawe adaku taro no mati gaji pedi kuri palalo nandriwi nang katu sumpangnya makare dottoro asuni jolo pale irawa bolaki madarri tu malak dalla sanna te gedega apa buro dottoro ne situju magina lope aju na rarang magina paja pamasena pong Allah Taala tilelen sapa lope aju dakai lope ake jua kaci angkato tahu sari-sari mi narana inuwena pamasena pong Allah Taala paje sini nama sampai kedere gangkan na iwatun na malasa makadai nasuru kaje na sa dokter ila Singapura makadai
siaga di pas dia nak kada si di si tengah nak kada engkah aja nama lonre ya kodo toro da Indonesia cau na da bimitun jitu tun aja na paling meraku aja sinna masa ben kedere gangkana na talipongi sika oh jupanda kada masih sakaja mere dah kumage nak kada timi tahu ka mitau mate mitau esa bara ko nak kada de je nang kawan sam sinna masa tanga banni palo kapura lembat ni biar ngajolo nenemu tak dona nak ganggu ni tu meredaku deji ya nang kapawatindro tu si deta tindro adaku na deji boleh matindro ko makiro kasoro kiro kedo ya ko bola aku kasoro nipi mi ya mama tindro ko ni cakke we sama aku je me bolo kada ku ya deji upo ju kumang kelada iro kagairo sini nama sampe kadere ada ku mage nak kada tadok donge jolo ti maselang aje deji nan ripak dongeng itau di na sempacang upo me manunure asa ti sampaja juga sarok kena kada na dia na je na jaji ka amure mas sampaja dah kumagai nak kada kedo ku je temeku dah ku baca di tu pano tu mana kata kedo teme dah ku de pakai carana apa pokok pengala taala menimisang itu sini nama sampai kedere mahkumu mas cerita kena kada angka je me pudangi dah ku aga nak kada meka mu ki surat wasiat wateng malah kay baini ku kumate ada kue maji nang ka baini mun pikiri kli na sama mahkot na kala nyama patu teh manyama ngutu bolaku ya silada makaresu daku na malupai di kumate ora nai de me ka muki makat laku aja ire pai maka degaga sempajan nala pasabarun tu malupai wi bainena malupai lino aja na apa anak-anak ta lagi kung kamabicu na melo isalay makita pakanjagi si pak muna meka tulo di tomit tatu kasi anak ku ye masinyo magani ko melo ku isalay mataru tapi ya ko makanja sampajange insyaallah ya lupai ya romage na tuntungi pong Allah subhanahu wa ta'ala qala haza alayya siratum mustaqim qala haza sirat na tuntungi makanya muni kena dapat tu nah ya asikani hama bicara na tangga bani sinna masabing jadi ya ko makanja sampajata pak nane ki komero ki mate de panang kaya dewi sabilangi siaga negan na tau lappu okko ya wana ingat ku lappu pa upujibi mato lawi ko katau mi mate ternyata ia nama kanjakmu sampajana teh naurusu mite agama na pong Allah subhanahu wa ta'ala naita jancina pong Allah ta'ala mungkin de na masimpo dalekna mungkin tulinampi lasa mungkin de na pada tawa tuto gelinona tapi insyaallah wal akibatu lil muttaqin jancina pong Allah ta'ala na capuri deceng risesena tau matapak tongat-tongat ya, dia nampak ada kui di makjan cuma karena kau belum tentu tapi ya kupung Allah Ta'ala inilah Pak Endara ialah ya si mata karena pung Allah Subhanahu wa Ta'ala apa ya kau sili melo yang kang dia ni gagak untuk itulah tapak guru aleta salaiwi aga pasana senangi okulino ya ko makasamangi wadingi pasana senangi ko akhirat ngope ko tapojira sini teronge buah pak makun reje itu penonton ada sinna rasabe kita gare jancina pong Allah Ta'ala tabaca surah Al-Mu'minun ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya qad aflahal mu'minun upapah ya ko pong Allah Ta'ala mah kada upapah de gaga bicara dimulai mah kada de nama upah ya de cepah kanjak paha ya kegayar alladzina hum fi salatihum khashi'un tau simata
mapacingi lan rolena kamu paci dia kata meruntuk lo mesigi ya mapacing atina na tattum mangolori Puang Allah Ta'ala si mata karena Puang makanja sempajan jadi risege kan na to mau pa kena rampe Puang Allah Ta'ala iya na de gagar rurui tau makasing sempajan si mata karena Puang agar alena nomor sidi tau makasing sempajan na menyamak kini nama DJ na puji susah alena walaupun kadang-kadang dikiga kata susah. Nomor 2 mabasa ya mabasa ko to sidupa-dupa yolo je micawa na idi assalamualaikum ya kung kay pogaw demi mana ka kutuban ya ko dingin na bantu ki mabasa ya nomor 3 dia nampak beleng dia apa angka mau tu balik gampang nak dampang Puang Allah Ta'ala angka mau tu gampang lah dami nak dampang Puang Allah Ta'ala maka kami bang astagfirullah tu nak dampang nomor sidi ya kong katau ilalung tak beli maka dewi tai sandre ukutungan itu dia memberikan mak beli yang kedua kong katau me ibuno pedingi mak beli ku ibuno kena nomor 3 ya ko tateng macai bayi ni tak di beli tu ya jadi bakun raya sabara ki balle makanya nata aturan naga mata di armah kun raya ajak lalu takutan na liwang ya ketalwi si turung ya ko pole bayne ta masara arone ta masakpan na malala ne nang kalisu ajak lalu na liwang ya ketalwi pakutanata ya ke kemana aja pole mana ka mah korbati mah kutana kadwi masilang terlambat ki disu ke kemana aja pole biasa kapa pedato itare mahkoru iya jadi lepanga bola anayan aga lepanga mun rumah cerita ke sipa malase ndok na malasa magai gangka maniro upanna mu cucu mo pi me paganna ya kapana baleni magai cakar duhi na tetuki mesai jadi tiang kami mah aturanna ina sinna masa mengkere jadi de nalagali geng mak belewi nomoro jadi mabasa mapakatunale ya talai mapakatunale de nalai maria we de mina poji pandangin ting tawe ya tu makanya sebab iya na tu bahaya pak ya makadai Puang Allah Ta'ala ilalan sa disudih hadis kursi iya ro acing kakangnya si bawa aborronge si dipakai kusit di salendaku nigi coba-coba si tai kak wak dawu kang itamaranaka jadi di tahu cingkangi sak baraki lepang itu jolo ya dawu kang maka tore di tahu borroy ya makanya dua si papa aja lalu nangkat si tai Puang Allah Subhanahu makanya iya miwat di posipan sebab kuasa iya miwat di posipai na sabak ponle iya ko atako siege ganna waram paramu salai ko mateo si lolololo si kanja na tapamu ilemak ko mateo ya pak aga je melu ya lamanu dia tu gaga galampu pak malampir lorijang digaga anu malampir lo tamurang digaga makada palampir lo tamurang ci di iye pak tau mi ka tugagan nama dia atau tau kanja tapan dia malampir lo zaman itulah pemahaman di dalam agama sini terakhir engkau tahu mahkutana apa kusading mahkadai pak ustaz magir ko to mas sempajan nangka kalompo upana na pura maberesan lagi mange ya koden nangolo rijang mangolo kimak mungi ada koi gampang itu ya koi kanjana mau mangolo long tak jadi mato yang penting ko pura maberesan lagi mange ya koi mange robai tudang magai iya batuna nabita maka lasina pura maberesan mangolo ko ni makmun pak besangka tahu miloma sabuk nasangi napai matahaya pacapur nabita motor lo ternyata pura ni mak berselang ya pokok giling mangolokor mana sadera na sampajang
kada opa jadi tema sempaja dia rasa kok mak itu maka deta makan jatuh kakak jiji mamulangi matande to ngapalana ne jiji mundre ada kumo makanja tapi momon diji kusuk moko apa benenge iya tu jaji bangka kanja palamper lor zaman misigi mega tayu bala jiji pamula pak malamper loki misigi aja nih palamper lokor itu rahasianya makanya syariah agama pemahaman masalah tafsir agama itu ipa pemadi cedecing aja tapi mak pasal-pasal kada salah magi penete masalah tata masigi nasi lalona aja perli jatai kacui naji sih maga paling kuasa utama tungkang aja dan apa teme sampai itu pak ya bisa mak pengiwak burung kayak pasas magai nah kada mana kena tanda kita maki buru dah kuda kan itu buka caya si badu di balandar itu kalau peta meselai aku dilalang kada wah makanya pak ya aja ki pokoknya bawang si mata karena pun Allah subhanahu wa ta'ala ya. Aja nana migalada iro makara maki ku maki dan lain sebagainya sini nama sobe kedere mungkin ya nada das pengira maka perlu pelatu kita na perlu napa barakai pun Allah subhanahu wa ta'ala kan karena insyaallah pede lo sewani pede tatambe tu murut tapi de mencari tu mati ya ya kong kata mati yaki makaran kat dapiri desa karepana ya tu lima tu ya sebab ia lino tanya memang tu kamput ta madari na ciko-ciko ngi tu liasang kamput ta ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.